KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordan mapi Nginwan ramani Hakir dobyeng jongpi Presiden jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee Uba Vincent H. Pala Ubalongru MP jangka Shillong Lok Sabha Constituency Ha kasngi balang ka arpesantri ujemang arajar arpuar ulapan pendapat ba nak bentaban aireng ha ka election syakaying darba thawaan ka Bansalong House Nam arajar arpulai na sutengah Saipong Constituency persya UMLA jangka Trinamool Congress uba Shitlang Pali ya kani uba Vincent H. Pala ulapan bena ha ka jingelang bala pendrung dekhot ya uba M lang lalu bala pelong da ka Nartiang Block Congress Committee ha Mission Community Hall ka badan ha ka Shnong Namdong Habakran hakani jingelang uba Vincent Mulaong baka Kongres hakani kenti kan penyang daki kertong ki badang thamai sudah bad hakaju por lo kentui ki patba bakin ajing kersyani ka Kongres komba jilong hagi snam baladem kanang banura ya ka sensyar ka khadar ka bakhoj bad ka balaj na ka bamsam ki mandapar election sedang kusna iupeni 4 kilometer ki upeni 10 kilometer ite dah hamar tetir ka Kongres Hamar tetir ukuga isdang inuma emlang join man step manggawi ulai mau kan ro haden ter ki join yang i obon ki kandan i ki kro ki lawyer ki amon ki start ki betip dayo hakani ka wakman katte ki wakre stom ba chal so mani i hado ar waje step li kre stom hado kani ki konsam kro yang i ki youth congress dayo hi ko biang ha ka kre kam kani kelen ite daw kres tomi kam ka parti ngala daw ile election na kini udawan kerpati pi ora ki em ni hoy mandawan picilia susna citai kan bas ni mentayo nga kersan ongo pi daw ile election ngamlena ka kam pi si obangni de ebi kersan ka kre ki andre wad paya ka yu ben ki brui ka parti yang i ho paya yu ben ki brui ki kongres i nga onga lakam no nga lo sedang na ku yu lusi ngala to ile election ite da mare ni seselong se konstitusi usaha konstitusi dini kama chipna he konstitusi ke yona de chima gani ka kebu upan ke jingker pu kerdo he pertunjang ke parti yo ma amlang kama manu kandidat yang ini kani pan ke jingker san upan ke jing duai ne pi ma upan jing duai ne pi wo e wan ni ke ski to ka jing sedang yo ma amlang hakal luti ke jinglai yu chakri ki paiba ubru start kamu ngapi ngaw saki wada yu purelang top na do ke school hado ke college dayo ubru biang ite daw jet ye gani ke parti yang ikan ni ki kandidat ki biang sudah ki kandidat ki wati pru tiplai ki kandidat wati hero ye partai ki kandidat ki biang ka start ka jingtip klamar tatena ento ulai krong surok ento okre kontraktor mamamlang ento okre kontraktor ento unono kamaman kikani MLA loju kontraktor loju nongkrong loju kelen loju kaman kani ite daw kerpani hi siapa persepsian kamu mamlang man ki bru ki sakit yo ke bru ki cai bru yang i uman ka wasakit pi man ki pilas pi man pi kam kini ki knong ke yang i ki wasakit ento waje kal erbe ento waje ke bru thet im to ki chor le ni ki dok ko ye ke bruthe mo chapang ke parti chapang ke ni ke tai man ye klampi wanu NPP le omu ko kongres ko bha o mbiang to MLA mbiang to president mbiang to pala mbiang to MP maman demi ki ne parti om ki mbiang por MK ki parti ko biang sudah citain ni kita ki kabinet ki matai bon ko reject na kongres popon ni ki ko matai kan ni basa kongres so to ki pro ki solid ki kreston Klamar tino jobi upoi ha kabor ka atholi do ko kongres hi kawa i ongi i yale election ni he jat yo ko party ni im joint active NPP im joint active UDP im joint active kino kene party i yale semen no bo kan dedi hakin group house wo jobi le klamar tena to sina i kenya ba charles chakro hills klan hagi bro yo i na pina ni hoy ho life Chakro hills LM jo kwa ni bon ki wakre ki live kli Chakro hills klan ki hoy piu live here pe hoy
Kali gini presiden ko na boy ko wan ini, ko na report ni tay. Kali lagi nagsansit kanusit job ka kongres. Bon ka kongres. Kajak betulon itu ni jaitia. Sedang na nartiang step sedang ang sutengah. Ele betulon he jaitia. Mo im betulon he jaitia le. Step magawi daw chimak choni ko to chimak choni. Ite daw kabor ka jusichar. Em ko hakti yang piki pai ba. To hakti yang gini ki man MLA kan ni. To hakti yang ke sarkar. Dini sesusan benai tekut kabor ka yang ki to kabor ka yang pi. Kabor yang kenang rek, kabor yang kebeduk. Kamu omani, kamu orang tu perlok ni kabor yang ki low level, to low level lagi zero level. Inga pi ki zero level. Kini ki high level. Kabor election MKI. Ham artetin, ham do jingkermen. Wa wani kabor ujobi ka jingjob sedang konan artian.